Kum tam tak chung chu scientist le doctor rolten tar thelo na an lo zong to a mi tin te hian a thei chung chu that lai hun man renga risel taka om kan du cheu ani Dr. Fred Zuli EST Covella University Chabera scientist a thokmek chuan research ati nuwa Switzerland tlang atanga Apple zirchen na tangin a that dik zia a mu chuak ta ani Apple hi ti dam na man ro thatak ania Apple hian kan tak sa a ser eng po ati damin ti re thaya ama hian antioxidation na tam ema wang hian man ro dang tel mi la point tharuk chungot a tha the ni Apple ra lo na phytoceltic chu thuam thain re lo te chungin Apple tam tak alo thei ta ani research na lan dan chon Apple ku nga sel om ti mi ring buna sel te hi za a som red line anti chak so theya sel thi to te pon thlak zung the ni chu wang chuan antar harin lo result rei thei thina ni kan vun te tinala ti chak to rian sel te ati chak so tin sel thi to te athar ne thlak zung thina ni antioxidation na nei san ema wang hian sel cha to tak te ti chak thar tu rian atang kai em bokani uluk zo ka zir chen na tangin dam doi pakhat ni hring te min ti chaka dam rei na min pi thei tur STC30 an ti chuan siam chok ta ni dam do hi phytoceltic Malus domestica phytoceltic solar vitis bilberry black currant Glycodin cantaloupe led Glycodin glidin in polachanga siamania STC hian kan vun hi nasa takina chan puya sel cha to te ti chak tharin sel thar in siam na turata na satakin na athokani STC30 hian kan ti sen thataka lon theina na pui boka taksa aral veng tu te ti chakin kan thil chi thalo ngol kan veite kan sin thein turata na satakin na athok bokani engtin nge STC30 chu kanayang ni khata pek pakhat zel kan pumpui ro lan kan ei chin turania kan le noya da in ama atui ra zo ma chu kan da chin turani chu min hu achon tui tam tak kan in le turani